AI TITI episode ni na rhyme and reason clear tu te zong kan lo mu cheu he episode ta hian AI application ti sang na tho na konga engtin nge kan mananga engtin nge mi thiam ten an man mek ti ron demonstrate ron demo kan tum dona chutiang tur chuan mi thiam te kan han som khom vele a kan tum ber chu na tho na lama AI man dan ron pho chua ani dona kan no pon line chira truck tang te monong kan ti emema driver na thok lai kan lo entry na ni in call a thing zai te hi ding na wen kan en moi thina call an man dan ka monong kan ti emema chu tiang deuh hlek chuan tu na hian AI engtin nge mi thiam ten an man mek ti kha ron pho chua kan tumanga tin poimo tak chu na thok mol chungin AI hian mihring te lualan donem kan hna hi min chu sak donem ti kha mi thiam te kan ron zot zelanga ron changanga tin kan panel te kan mi thiam te hian an mani len mani zo na te po in zotin soibel na hun te po kan pezel don bokani le tun chuma hian pali ang vel ron demo tu ri kan neya apakhat na chuan digital art le designing lampanga creative industry advertising industry te engtim ngi AI an man ti hi AI man na tam tak zinga pani te Comfy UI ti le Figma mga ron lan ti turin mangs lama kan phopui te kan so mga chu masaber ador le chuan investment research stock te mutual fund te investment na tur lampanga engtin nge basic research min kai shwai tu ni si min shwai swal tu ni si lo man dan ti kha Huxleyan peipun lampangin anron demonstrate bokanga tin adot le jana pathumna software development coder kan ti te developer kan ti te heng howin software siam nan engtin nge AI man dan AI man nai tam takoma chuta chuan pani aron chop chuak bokanga chuta ron chop chuak per tur chu Visual Studio le Copilot Trangkop Microsoft lampang technology tin Google lampang technology Firebase chumi po chu aron lanti ranga chumi lanti tur chuan lai le lampanga CEO alana miron thupui don bokani ina to pera chuan apel te po kan lo mu to robota lusai tek lampanga mi khan zirtir tu ten engtin nge AI application afria man mai thai khan migo khan academy ho siam kan manang ti aron lan ti ranga tin adota research scholar te tan engtin nge latex mga research paper te kan zenga CV te kan siamang ti lampang te tin zirtir tu tan po trangkaya nga chu overleaf application mangin aron lan tir don pokani le munom tak ento kan nga le mai tin mirin technical velem lavin kan lo thretiam pek lo ni pon apoi reng lawa thona khalai to pokan na pilotin tin motor an siam lai to po thretiam wak lo kan lo na munom vet oni tin AI an manglai ka moto ti ve sim nan po tha kim takin lo thirila tin comment lama khan du tu lo sai belila zona kan nei pon lo zo tila kan panel ho te po hin hong ema zona khan huwa te po min chan sak le thei don ni le kan panel thatak tak te kan mi thiam te I som lu tang lo Rhyme and reason. ole ama sain John na chu kan hrianga robot po kan hrianga episode masala mahan min thut pui to mel thar kan hmu te lo lom lut ta photila amma sain elana khongain min han in mel set ti che le kalome zanina hey rhyme and reason kan tel theya kalom khop mai ka ming chu alan la set puya ni ya I pachuo nam gan elan pachuo ti hian mi hian in shave boka I lailen hian CEO gan ya Mizoram hianin sang ni le som pariat vele trangkhan kan in set up jana chuan kan na thona mun beri aizola nia
Mizoram chunga le Mizoram pona te client te kan ne ti chuan software solution kan siama kan client te tan technology solution kan provide ani chang chuan software kan siama chang chuan hardware te kan install kan integrate ateng chuan in na kan thok thin ani lo mom le me hei le len hi ral khata train kalau sia kalau tui pui khom ya kalau phut puya Mizoten IT consulting company kan han nei ve ngot me te hi tin an ni hin khoi chikim hle gria application ti sang sanga consumer product kan ti me hemi phone app te tin hardware lam thain an khoya Mizote tan malathiam takle chorna takan nin gria alana an ho tu pa ber kan zina ran thu the lo mom hle mai le he ta hin Huxley el colony ti kan hua Huxley không ai in mình mel set ti ve che ole nia ka ming chu Huxley el colony ania ke hi Peipung Edutech founder le CEO ni mek ania Peipung Edutech hi financial education gan pia Mizoram ma chuan nia education lamdai gan ne AI lam soitura education lamdai han lo chu nia dan hi dang we lo hleka ma se na thiam an tokin AI hi kan education le hemi finance lama hian application kan mang ve na sa chu ta chuanin AI hi engma chena chuanin kan nuna hian lo iron betran ti do hleka chu ke mania kan mandan ta chu ani do me ke mania chuan financial education kan pe ke ni hi finance company kan ni ngal bok ani ti kha toy theng berin kan non ta lang do ne ani Peipung Edutech te po hi tui pui le me hei literacy rate kan nei sang na samai Mizoram hian kan chief minister in 100% apuang dum ya kan lo mu theu me amaro chu ziak le chiar thiam sang hle si hi financial literacy lampanga hian kan hiam le em thunga hei north east pum pui me hi India raman hiam ber te zing mi kan nia Bihar ti te vel nen tin khovela hian India hi niam pol ani le boka financial literacy hian ani point malak chhon na hi Mizote hlok pui em tur ani kan tui pui hle boka ni le heta hian zodin puya ti le rin moya khiam te ti kan hua amara chu mingkan lo hria to monks ti kharon om ve ve a pu zodin puya kha han introduce masa se chum zo rin moyan ran chun som se thang kalome kaming hi zodin puya ania tuna hian kanu pui le fanau tene noida kan chung kuin kan oma sang ni le pakwa atang khan Delhi NCR a hian kom chana pathian zara advertisement industry a hian tuna hian kum som panga chuang experience kan ei ve to atira khan 3D character animator angin bulkatana chuan tuna AI image and video lam expert angin Dortmunds India ko mekani kilome kaming chu rin moya adia tin moi tempe chuan mong sa hianin sang hi somti pakhat khanin join tuna hianin design department APEC designer angin ko meka chuanin kan ti tlang pui chu branding te chuanin typography te visual design sang hi der chuanin chuan AI kan phang na saboka zodin pui he kan lo hriat mai tan heta Delhi Noida Greater Noida lampang so upabial sari na kan tia kan ko ran hian chuta chon chairman kan ni hi secretary ania kan rong bol pui pa tak meu ania anni hi ko ma saber la thain ka ria mangso hi pahnin lo kal ka majority ne ya John nen pathum mani chu majority ni na zu ko ma sa tai la garon ti dan tur hi design lampang creative industry AI and HMANTE anron demo anga anon lan tiranga anon en tiranga keite jonate robot te alan te Huxley te hian atopa zo na te kan zo tanga ni lo pon zo na lo pon kan lo comment tanga tha kan ti em ti te pon lo sai kan ngai dan te pon lo thonga su tiang chuan ti khom na le en ho khom na angin kan manga en tu te po khanin comment lama han indu tu lo sai ula te khan ti tlang angin kan en ho don ya ma shwai de lakin claim intro kan senga kan til ti dan thi tuna hiarin
atak taka kan ti dan kan brand kovela po eng brand po lian po ate po ni se kan kalpui dan tak hian ron tilang dona mang shim kan ki mani company ya po hianin I athiam pol te hi mizo te hliran nia APEC Asia Pacific ani mo global ani mo zodina terin mo te hi anpot na sa ta an mani hi brand lian takin an shetan an mingin an shetani mizo ming veven ne ma se an lam thiam vek to tan mizo ming tlang hianin ama sabera chuanin tuna hian puma ho tana kan thil siam dan hemi hi ama visual stage kan ti ma hianin ke mani ya chuanin enge kan brand atang hianin kan client te ho atang hianin brief on lutlam puita chumi campaign chu kan nei dua chumi clothing line chu kan launch a mo chumi phekok chu kan launch a dona chumi tur chuanin fakna melo siam antita fakna kan ti khanin ama kan soyang deuh khanin video anga hanti burbur kha ani to lo ni tun lai age anga chuanin digital age kan ti social media tam to ta performance marketing anga te po enge social media te hi tangkai to zo ta ni tv kan han muafak na tv fakna kan han ti ai hianin ai hian engtin nge ke ma ni min pui tin creative lampang min pui me ba ka engtin nge brand ho hi apui khami kha alang thing kanon demo don ta chu enge zo na te po omanga lo comment lama te po mon zo celula kan en reng ani comment te kha kan chang zelang chu zodin atangin chanila tero zodin tuna kan interface man hi comfy UI ani ta aman choi me lo in a free kan mang thei ta ma se chumi atak chuan poimo vele deuh chu hardware tha kha ngai vele ta ni chu antenna me graphic card ta te po recommended ta hian tuna kan nei san bera hian 24GB vel hin recommend ta ma se in lama te po lo khoi start tu te po inom takin 8GB VRAM de kha chuan khoi ve tan mol thei ti kha kan soi masalok do zodin a hianin nakina po aron la senga tuna hianin kan monks hotan hianin weekly ang company tan hian weekly workshop ini tero hemi hetiang hetiang man tu tiang vel te po hi mizowin a li ti an chuanom ka ti ki chuanin chuan tura kan buang hen he interface chu ni ta heavy lang bak hei hi chu ati on samna na karon arrange me ni ta han zoom out tai la he ta ading lampanga hian heng howi an tho dang kal phung ani ta he ta model lo ta tiang kan he ta image he ta source image kan pek tu ri he ta khan conditioning vel jong song karon elo crop precise ne kha chan he ta rong kal phei zela chuan hemi output thi kan modon tani akal dan zong hi heti hian ti lan thei ta ni a complicated le ka wa hian a vai ti lan ni a tool berin ka hrelowa chuwang chuan he ta atop lai te a hian tiang kan in concentrate on the example atan tu na hian enge moni ka rom buat saya ama saberin hemi close up zo kila tai lamo a source image a kha kan du image kan data ni hemi a hian puma ho kan chumi thom no chu haktir kan du an ron ti ta traditional method anga hanti don chon photoshop mangte mo hanti don ka chon enge mani enge a hun te kha re ani manual dewa engkim khati ngai ta ma se hemi configure ya hi chuan kan englonga amas ki ta hian akor kan du na lai ka tiang kan ziak chop mai ta tirnan tiang lo ziak chop tai la luk dewa ti po kha ngai chuang lawa kan lo ni ta se chuan athom no hak duwa kha athom no hak tir an duwa kha hi lo ni ta se t-shirt ti hian kiki AI hian hemi image hi hemi thalak tom na thalak hi langa ta hian a bel do ni ma se hei hi AI hi ala fing tok lawa mishing ina kan guide ve thawa ngai ne ta hian clip text and code prompt ti kan muta ta hian enge kan ti tir du kha kan chhut lu ve kha ngai ta ni
Internan, the woman is ka keyboard hi a chiang lo deuh hlek ami lo hre thiang ula kan zoom in deuh hlek nge is wearing oversized black t-shirt with type ran hian a in type non nual zela chuang chuan muang deuh hlek a ti hiang lai hian lo ti tai la the woman is wearing oversized black t-shirt with print on the front and loose sleeve hebi atak hian riat ve tura poimo le deuh chu sap tong hi ani tlang pui ta tuna hri chuan heng te po hi nakin zela chuan ma kan son viau ani chuan mizo tong te pon ti theanga mo tian zo zong te kha opportunity te kha la om the don ni chuan khi han ran tai la he ta hian ran ti hi kan metanga tuna hian a reference image a source image ka he ta hi a compare nan an vada phei phot ta MBA tak hian graphic card a that dana zirkan a processing chung hi array lo thin ani tuna hian 4090 24GB VRAM graphics card kan mang meka ei la thot top viawa tuna tan ri chuan tikhan aron het laya thomno ming hi ka rewak lawa i excel lak na kor ti mai hemi aha ka tang hian AI kan hemi i t-shirt hi la in om ang te in aron hak tir ve theita ni kan mu ang in a graphics te a text te adik ve thlapa ma se het laya logo dik lo zeu te hi heng hi chu AI 3 kan ti maya heng hi chu om ve zeu thina he wang takin ya i AI hian fiam to kan sai thin angin mishing hi a replace don lawa kan ti na chan chu hetiang ang hi ei fam kim lo na hi alanga ve ni chuan kan workflow a hian an soizel taila hemi hi alo ni ta ni i traditionally chuan hemi image hi photoshop a kan la lu tanga a background kha manually kan remove ta thin ta mase ka khangai to lovin config wa ya tang hian ti hian a background hi remove top ta chuan hemi layer pani hi tuna kan workflow kan ron demonstrate tora chen hemi image pani kan render to hi kina rin moya kan thon pheyanga chuan chuchurin moya khan ama lampanga design lampanga khan aron chul mam le don ni ro pu ye ti khan thil kalo mu pakhat na chuan jonan zodin pu keyboard thar lei saka ngai phot mai na RAM kha upgrade box se input ni se aro pu khop mai ti khan config UI chu user interface configui.org mo ta khanin lo download du veten in vakalang a link te po khakan da nga description na hen tura ngai la manin download ve the ma se zo din pun se angin computer chak ve de lek thangai ta ki hanin ula atishat ki achuar dan turte angle te ron dik thop maya ani le heti hen zona kan zon mo saberanga I Huxley te alan te khanin do turon zot ula Photoshop pangaya kitian tak hin swadon la engtiering iduang ki mi tur ke chuan mo hemi a wrinkles vel siam hi a boi thak ta awl sam dan tur bera chuan ama hak nu post ang deuh hlek mil tur hi thalak dang zong tai la kami a kor kha va bel le la chuan a taksa om ang deuh hlek kan kami kha han po kwal vel lai kha ngai le don ni chu kha achang pe chuan ni khat tal top te po adu te yang chu complex ta na sirin ni khat tal top chu po stock photo thatak nei ngai kha tuna chuan prom kan ti chu ni china this woman is ti vel a type khani ta khami prom mang khan
thì khan thu dục beta ni chu ye ol samte ten soi tai la ye ro pui hle me le kan thian te khan zo na kan ne mo pu zo din pu zo tur kalau zo tango interesting khop maya kan thil mu kha kimi image ron generate chua ani oma khen pahni na zo ka khianin aban ding lam ngoi khen ki awar da ki ka muing ka riat tlemina te de wa lo min lo zoom sak tem aban ding lam zo kilai ki a shadow ki adik che lo de ani the tron chin ai shi di ang chi ka ani mel ta ki ti ang chiu ki correction na siam them ki mi a generated model la khianin a refine them khi heta hian kan mulet chewanga heta hian seat ti om ta ni seat number hi tuna hian fix in ka da ta hemi hi random ba da taila I run le taila image dang ron generate le ang mo katia khan hun nei chuan kan generate non kan generate non a khatia khan athaber khadu chuan a thlan the ni I see na thale mai kalo mai kalau zot ve I kimi a flow ki nakmani design cho pa mi comfy a khen chuan a model ti ki lambo workflow hi chu internet a hian chi rang atam lu tukta workflow thaber hi ombik lawani khami akan keima ni use case azir khan hemi a notes heng notes chi rang hi kan du dan ang khan kan belin kan pai event hi thin ta ni ani tunain mana kena soi chem ka hrilawa I open source how thau min mana a model a khan open source ve kan hi wala man choi eng ma poisa se lagai lo ni tu na kan siam me ka threat to then open source kan hret to khatro Hugging Face open source ani te kan ti to kha download the man ve the man choi ngai lo kha ni hei ai antenna in client te ho tan chuan in hei nge hun save me khan ni lo time save me ni lo put an ni tan phe chuan in model thank in AI vek ani ta kha atira chong kan shelo me te ma se model thank AI vek ani ta ni chu amuna ama po ha kan soi to amuna photoshoot te ne ya model te hire thata location te va scout ta wati kha chonin an mani ta khan production budget te po kha tam ve the te mem ta kami zong kha hetinga minute nga chunga model an generate ta minute nga chunga hetinga enge key visual tool le an mani asset communication asset tool an fakna tool kha kami han siam the me ka chu an mani ta kha chon savings kha tam te mem ta kha chu du lo the lo ni nga company ho sa po ni se savings ka an du vek ta tuna hianin hi AI generated alani hi enge kan siam je chu generated image ngoi lan ni ta atak ang ma se eng ma tuman kan hunga puma ta na enge engma fakna ni ti kan she lo mai chia ina samthina khoya ala ma mo ain avira mo kora ha korduma ha samalenga ti me kha kan sheta khata tak khanin ke mani department arin mo ete design system poi mo na chu branding an lo ti don ta che ta khamia khan khata khanin puma tan ngoi bi kan ni ti kha ke mani communication kan ke mani nge consumer facing line campaign line tenen thleng khanin an lo bel don ta chu rin boy kha campaign atuna hianin ama khan lo demo vele thi se AI expert atang khan tuna design kan pe phei don ni khang ke kha team te hi oma production a hian chu rin moin lo dong to nga kan nga ya ti hian aro ti chawang khan zo din na khan nei ko ki alo generate ta so na tlang puin brand kan to pu hian in campaign ani mo nge thil dang pi pen pen lim asset ti an du ne thai pop me ai streamline sang ke ta social page digital page CRM pun an yang ta khang sing a khan in size ma sang hi on thing ta ta khan in ai mani chuan solution ta kan siam ta ta kan bi design za long ta se kan bi ta siam lo khanin kan tong me khat ta tu ang sabra chuan in system kan lo design system tu kan ti thuak thuanga kalau siam sa to thonga se a process soina shim pian dinali
1:1 เทียนเป็นทันไตละมาสับเวลาส่วนนี้กันมันดูกัน process ส่วนนี้วิธีกันมันส่วนนี้ดูน่าเชียร์นิน555เราเสียงไตละมาจาก555ปิดกันเนี่ยส่วนนี้margin กันไปส่วนนี้ที่อันเบรนดีแล้วก็อันเสียงพาไม่ได้จนอันนี้เทรนส่วน margin area ที่อันนี้40 pixel 50 pixel ที่การอันลงดีตาส่วนนี้การนี้ยังไงอัติราส่วนนี้เอา skeleton overframe ที่อินกันพลังแต่เดี๋ยว headline กันลงดีตาที่ headline วันตั้งเสร็จส่วนนี้ยังไงผู้มาชูสปอร์ตเวรันดีบางครั้งนี่อัน identity ชูเราโบตินเราลิงกันตรงนี้เราเล่ากันเลยแต่ยังไงแต่ผู้มาปีเรียนเรื่องต่างๆเราถ้ามีอันเทรนหรือการอันเสียงแต่ฉันทุกอย่างใน baseline with กันที่ไม่เป็น baseline with บางว่าที่จะมีtype ที่จะมี space ที่พิจารณาวันแต่จนถึงทุกนักการแคมเปญที่กันโดนเดโมตัวที่ไลน์ทุ่มมันดีแบบนี้แต่ตอนนี้ซับเฮดไลน์เด็กกันลงเลยแต่ตอนนี้ก็มีค่าซับเฮดไลน์ที่กันตามโดยเฉพาะงานเด็กเป็นที่ลงตาเสียที่ในส่วนนี้ถึงที่ placeholder ที่หาลังเล็กเดียฉันจู่ที่ในส่วนนี้ถึงstructure โน้ตผ่านมันเสียตรงบ้างคำพูดที่สูงเปลี่ยนลงเปลี่ยนพวกนี้ยังไงอันโลโก้ที่อันลูกที่เป็นมาไซส์ปีกที่ขันได้ตาคุณนักการดีไซน์ซิสเต็มที่พวกที่อินเทอร์เน็ตheavy grid ประคัดเซลล์ขัดที่อันลูกนี่ตัวอันลงตาอันลูกเนี่ยจู่ๆที่ขันดีไซน์ยังไงถูเตะทลักเตะกันเสียงดังกลางไปจนตาส่วนนี้ตัวนักเขียนที่แต่สปอร์ตก็สวยตัวขันกันเด็ดลงตัวนักขันไซส์ประคัดที่อันนี้ตามาเซตซิสเต็มเขามีวิดเตเล่ที่ติกมาพังvariable เตกันพันที่อันนี้เขามีการสเกลอัพเตตานี่ส่วนตัวนักเขียนกรณสวยเพียงกันที่ปะเขียนนักเขียนที่เทมเพลตเสียงตาso then he 1:1 อันนี้ตา so then ทลักเดต้าที่ข้านี้ตั้ง populate จนงั้นส่วนตัวนั้นส่วนนี้ที่อัตลักษณ์วินทูที่อันนี้ยังไงsystem follow เขาขันยิน version ต่างๆกันลงดิตาส่วนนี้ที่ติดมา component อันนี้ตาตัวนั้นที่อันนี้ automation through กันเนี่ยอันนี้ตาตัดส่วนมาเสร็จตัวนั้นตัวนี้ที่มาเห็นตรงที่ไม่ยังกันเป็นมิงค่ะไม่ถูกตัวนี้ให้มีฟิกมาที่อันนี้คอมโพเนนต์ค่ะกันเสียงตัวอันถึงกิมที่ปลักอินเลยอย่างค่ะเราในตัวได้ตาสีอะไรกันเป็นส่วนนี้กิมค่ะกันเราในตัวได้เฮดไลน์นะเห็นเฮดไลน์ที่กันดีไซน์บิลคาดินปัจจุบันกันเบรกกับบางครั้งเฮดไลน์ที่อินพุตค่ะเสียงตาส่วนที่มีเฮตักกับที่ว่าเขียนดินเราเป็นทับเราเป็นทับเสียงนะส่วนนี้เท็กซี่อักษรส่วนที่เราหาเทกถ้ามีอาการที่มีที่คนโอฟถ้ามีเท็กซี่โพลซัมเทกตัวรักผมว่าโลโก้ที่เขียนสร้างคนโชว์ไงสร้างเต็มว่าไงสร้างเต็มที่หาในไทยอย่างกิมที่ซิสเต็มการกันเสียงของบางครั้งนี่หลักเตะก็ผ่านในอันนี้ตัวโลโก้พี่กับพวกอันนี้อันโลโก้เลยอันวอร์ดมาร์กกันส่วนนี้กันทางเทียบุกมาหรือว่ากันเทียส่งผ่านนี่อันที่นั่นแบ็กกราวด์ที่เราตุ้มต่างเสียแต่หานี้
o lo var tan se ka tin so ta hian in like mode nge dar mode an chan theta an chadin hi hian karon demo ta ma se Hman hian software hi kan nei ve a tu bi chuatin data sheet CSV mo JSON te ni wa bi tang kana ala forma chu AI agent function aron siam tan literalin to be true as the dan to karon demonstrate dan to hi asana siam don a size he da hianin thang don da AI pa di 4x3 อันนี้ทำดีค่ะอัตราตานี่เป็นบางคันอย่างนี้อย่างเซ็ตตั้มตักค่ะอันนู้ไว้เลยค่ะตักคัน AI คันอันนู้เสียงเกิดที่ตาส่วนอุตสาหกรรมนักข่าวดินขลังข่าวดูตัดต่อไปกันทั้งเลยนะคำอยากขาดินอาชันไปเมนูเราว่าเสียงไว้ต่อเลยวินเสียงเวกตินะ AI กันมาเสียค่ะอัติระอิทิลโชว์ค่ะคำมีค่ะcomponent well อิเสียงเนี่ยค่ะคำมี dynamic ตัวไรเสียงเนี่ยค่ะอัจูลfoundation ค่ะบุลจันนะคะชัดวิวอะไรที่นั่นเนี่ยตัวเรามี AI นะ design system ค่ะอุลุแต่ว่าเสียงมาที่ระดับเสียงค่ะไอ้ตาส่วน version ช่างๆกันในกติกาอย่างอันที่ตาส่วนนี้อย่างเงี้ยtype of work กัน play ส่วน move ที่จะเป็นแบบ movement effect template อันนี้อันนี้เสียงแบบที่ตา system ก็เป็นที่ก็คือ 4x3 กันส่วนที่ค่ะone click ay natapit tayo 16 by 9 ไปดู16 by เป็นส่วนส่วนดินทุกท่าน size ปัจจุบันเจ้าก็รอนเสียมเดียตักส่วนดิน size ตั้มตักweb banner เป็นช่างบินตัว size ค่ะดี data ประคับกับ input ค่ะดิน design system ฟังค่ะดินทำด้วยค่ะเวทคตาเสียงเราไปเล่ไม่หมู่น้องถ้ากันเราเอ็นnga zodin puya kanin AI model ha kor aduanga hak tirta chu heta rin moya vathon phaya rin moya kanin alo chei bola ti to me template angin alo siama entianan ka 1 by 1 aron ti ka 1:1 ratio hi Instagram post ate athathayang ber ni ta 1:1 te amara chu Instagram post ni lawa story ati don ta la a size danga ngai le te ni tin Facebook apo 1:1 chu tha ma se status don na Facebook adanga ngai le TikTok adanga ngai le magazine adanga ngai le pakhate te sian don chonin inileng thak nga tu kha te poti ngai me the khang kha an ni chuan an rem khom thiama AI na se thiam turin chuan a template an siam tang kha an du za a eng ang po a resolution a image ratio kha duang angin aron thak to mai ni kha tu na hangan en ta ro pui hle me ini chenan soi to ang khan brand te hian tun lai chonin TV chote magazine chote in advertise to lo social media je sang offline na event ta khoya po khang tiang zong kha ni khat thil thuwa an siam thei ta vek mai ni khat iPhone atle mai thei a template ni that dana zirniang kha khan ron lan tir ta ni chu ro pui le mai midang atang khan zo na te omem kalau zo tang Figma kan man thina kai ni po Figma man dan kha kan man dan en ang lo le me ro pui khop me kha isir tu rom donin ka ria ke mani sai ta po khan kami template sang in siama khanin tuna kalo muwa khanin made to move ti kha kami text kha a then lai kha kami a model character nunga oma then mala maron omta khalaya khanin akhoi chin khange AI na aron ti nge nangma anina instruct lai khalai vel bor kha kavan rechak
nang ma ni na instruction in va back basin kha karon ti nge atlang puin khati te ufek khan aron generate ta tuna kan hujin kha chu kan agent kan AI agent ti tu ti little to bit actually big long kama say atlang puin chuan in a context ka abala be chin into the image a image handi ka kan hanin eng template nge Hman do na eng e adal lo tu thalak le tu ka tawita template chabir ka ban thang te ani chon tuna mi ta chu control han nei lu tuk lo AI khan a traper ron thang ani mo kami e a thalak mi la traper tu rang kha pase tu na hian ke ma hian in eng e template ka pathum ge la sim ta okay chu chu thak du la chuan I thak thei tho flexible tu na input nei du la chuan AI ron siam kha I adjust le thei tho tina output ka chu figma tho kha ani don ba ka human touch kan bun chuan in along ni figmai hmang thiam khop mai hmunam khop mai ole ti khan creative process lampanga AI mizo pa nge in them thiam lu tuk ten an man dan ngalo thlir tan chuanom hle me tuna thil pani ron mana hat ngalo sin sia tur chu comfy UI ti kha open source le hal ton figma kha om le tapoka figma hmang mek designer hi kan om nualanga maro chu tam zok hian kan mel thret lova atang kai ji ha kan lo munga hemi thil tam tak arwala design nan ti to mayang ratio ti sang aspect ratio ti sang design na na man dan te kan huwa kha kha te angin kan lo mel thret bok don nia le tuna chuan kan hoi dan thak te uslekila investment lampanga lutang hei pe pung lampang hi mi zirtir hun hmang an ni boka zirtur kan nei nual ome tin hei mizo te kan har thar ye investment lampanga te chu tianga te pochon engtin ne kan man ve thei dan tur AI lampang te min zirtir turin haks de lo somang kalom tu ke investment hi nia interesting khop maya nia mizo ten kan mamo khop maya chu keni pon thei top chu in kan be ve chu nia north east hian in ron soi thok to an among pha kan lo ma India hian a bottom 3 kan oma mel chu kan din munal ni mizo ram hi chu ma se ma kan growth ready to a pick up better na chu kan thum ha roi kan nei ve do kan ron lut ngal thor meyang chat GPT a hian ti khan kan ron share du chu hey chat GPT om ta hey hi nia antinan kamang ngol to tinan atharin kan laweng longa antinan mutual fund investment a chuan a lar ber ta mi pun kan hravek ta antinan ke mani level a chuan kan tha tho tanga antinan kum ina mutual fund ka invest tu ka lo ta antinan I want to invest in best mutual fund in 2025 kalau cita. Chuan ta hian antinan mi no pui chuan tiang kan lo thlang mai thei ta kan lo search ton ta. ChatGPT hian amo thika thlak tho NT 4.19 ka mang ta tuna hian chu kemin kan ron ta odeu sekani. Chuan hi antinan local ta tian antinan tian ron lang hal tur zel ta as a 5-year horizon for mutual funds are recommended based on performance risk adjusted tian ron lang ve hal tur me ta chuan hata hian enghi nge kan en tur ti hi tam tak chuan shadon lo ta phot ta antinan tani chuan parak perik flexi cap fund hi direct plan growth ta aron suggest ngal top ta number 1 a hi nia he fund hi acha tharenga adik reng boka datai update khopa ma se tian next chuan number 2 chuan exist cap mutual fund hi ron da le ta chuan hei data ron da nol ta modular loss walder ron da le ta chuan AGFC chuan pangana ron da le ta tu tha kumina lo invest u ta la number 1 choice chuan hei minon pe ni ChatGPT atang chuan hei hi data men pe ta chuan hanzo ta me
eng hingi athat na lai niang ti kha zo na om tan eng atang hian nge aron te eng hingi aron te na chan ti kha I zo na om don ta ni chuan I ama saber chuan ke chuan ke en tur chu I en tam tak chuan in growth in en tlang pui don ni 5 years CAGR 27% kumnga chungin kumtin 27.72% a thang ti nan ta ni thal tuk ta ni chuan expense ratio lo la 0.62 lo ne ta chuan asset under management po 98 crore lai lo ni ta lian tuk ta Sharp ratio 0.88 om ta standard deviation 11.7% om ta majority 90% ta investor first time investor chuan an priority chu CAGR hin don tan wa thang thawe tin on ta pase ke chuan in ka thlina chuan expense ratio ke enanga chuan Sharp ratio ke enanga standard deviation kana standard deviation hi ka duai chuan asang achan chu double digit ani dei ta ni chuan double digit ani hi number 1 a min ro neng lo chuan 11% hian ka growth hi ka return hi ka investment a swing don tina a swing thui tal tu ni 11% chu ka red flag number 1 kha lo in don ta ni ke chuan hei kan mutual fund criteria nia ke mania chuan in muthei mo ko shelawa in muthei tro ti hian criteria tam khop me mutual fund select don po hian hei ken criteria king kan neng lo thin ta hai tur sina chuan CAGR te ron te ngot ta chuan 3 years te ron ne ta 5 years ang ron na ta chuan Sharp ratio ha ron pe a chuan standard deviation ron pe a se ha atok lo ni khatiang parameter chok atang khan mutual fund miron recommend ani chuan khweng parameter dang khanga te ron consider lo ti kha zo na om beta zo kher prompt kher na chang khre lo tan pe ka chuan in heng zong hi kan te fung kha lo ni ve thin ta ke mania chuan chu hei mi pa ngai tan chuan in ta hianin tun kumalo invest ta se a past performance a future performance ani kher lo thei ta chu ka ten te consider lo ngai ta khang te kha ni mutual fund chung changa chuan hi kan ron tarlan du chun ta ni hei sum le pai ni to a ulukhi ngai ve ni chu kan soidun chan chu mitam tak chuan kan thre lo ta ke ni chu azirin kan zir awang hianin enge criteria ti hi criteria poimo dan kha kan hria thiam awang kan ka soi thei ani meita ma se ChatGPT for rona ChatGPT manga investment advice la tu chuanin a risky la sang lutuk katini chu keima mu dan anta a limitations ka soi na chu chun ta ni chu wang chuan hei hi lo ni ta se number 1 a chuan antinan mutual fund chu kalau da thata nga mutual fund tang lo move on ta ila next a chuanin antinan I want an investment plan ti lo ti ta la plan that can outperform Indian market with 100% return in 1 year lo ti ta la kan du vek tho 100% return in 1 year chu lo zot tai la create a plan for me lo ti ta la interesting khop mangai bai kala prompt sin che lawa kan prompt sin la ka ke pon ka bai ka prompt tun ta dinan kanen sin do ni anh ta ron ziak ta thluat ta hai yes man ka te na chan chu zo chan thei lo hi nei vak lo a yes man khop me chuan te ron deng lo ta nifty ten plan hi ron patai chu ka move lo nga ta ron ziak be neu ta chuan hemi assessment the point to clarify nifty benchmark has never delivered 100% around he chu ron deng lo ve ta 100% annual return in its history Nifty 50 in the benchmark index has never to dicta the mutual fund really cost 50 to 60 in a great bull year and this is not sustainable repeatable around the chapta any plan aiming for 100% in 1 year will require speculation in penny stock derivative or unregulated assets not recommended sound financial strategy around the bet ta ma se kha ti thau si khan in plan kharon la siam ta thau ta intinan hai small cap 40% allocate a sector thematic fund 20% equity derivative 20 crypto asset 10%
cash arbitrage hi relevant lo chan chu crypto hian in India tang kan invest thei lo phata chan chu bypass tur tam ve hi legality kha poisa ve do ta a thei lo ni chu in bypass thei ve ta chuan equity derivative teron suggest ta cash arbitrage teron suggest ta hei hi ani le ka invest don ta chuan heng zoi follow don ta la ending nge bul ka tana chu idea kha vek ve do ti meang aron specify do na jen han approach tan tu kha wang le to ni chu chart kan import te ka import don ta ni jen tla point flow sa om don ta antenna nei hi analyze this chart kan tinga chart and make prediction kalau ta SRF Limited and January to May alata ti hian zil be thlat ta chuan tan ti dik lo pa tharon nei ngal ta chuan ei so GPT chuan prediction a chuan antenan base 2022 late November kan neya consolidation around 2900 chu dika chuan since the stock has entered range bound sideways a dika range bound but moving average indicator ala ka didik talo ni mo chuan antenan hemi green light atiang te hi 50 EMA ani lo ni chu aron rin thu aron soi vele top khanita ni chu keima ni pon hi anten a chart hi kan tilang hemi chart hian green hi 50 EMA ni lo ni 50 EMA ni lo ba aron rin thu lak ta ni chuan khatiang te kha chart ba analyze tir po khan in indicator zui khan dot here on la sei vele zo ta kha hi keima ni ka chart kha keima plot nge ni wang khan ka shia ta wang khan te kha hi adik lo wang khan hami aron diklo to lo chuan pa ta ti diklo chuan hemi analyze zong hi cautious to pio don tinan tanya chan chu a quantitative size on number pakhat adik to lo chuan khami number zong kha engtin nge a in share chuan to sia khami kha adik theidon mi tiang deuh khan ka question to don ni ke chuan ma se hi hrathiam lo tan chuan in chart tlema zong ra shave dewa min predict sak theiram tia a follow don chuan ki chu risk ala sang vi wang ti karing deuh hleka chu ma se adik lo ka tin lo adik thei tho ta chuan ma se a gambling ang pluk ani don ani chu i khatlai te kha keimana i kalo test to china chuan ka mu dan ania a conception nan ka he entin nge idea nei nan i HMANTE ma se ama hi pongtong rin tur chuanin i ala advance dweng katan chuan ala cautious deuh hleka ase tam tak tan chuan ka shelo le first time ar tan chuan an pom thei thawang a chan chu detail deuh hian tin a pe ve tho sema se uluk tan lo chuan in a har sa ve deuh hlek mai thei alo mo me tuna khan GPT financial research lampang ha Huxley ten alo man dan le result kha enge rin dan tok thiam dan turte miron mu tira tin aron demo kha enge ni basic dawa ChatGPT kan man dan atanga decision lian siam mấy gì lo athat thu teron saya kha lo mu khop mai karil ro ron om chu a prompt shim ha basic fik alania reason let na kha om lo wa tin instruction a po kha chu mi model chu mang ro ti kha tel tel wa chu wangin khata kan zir tur chu chat gpt po kha khan la man na sadde theya reason let the correct theya refine theya tin logic a hejan mistake hi siam lo tang pu ya compute power chaka wang hian chu man thiam dan prompt library nei bur angaya aron sai tha ka ti em chu Huxley khan investment sa lo tan mol taka search engine anga wa man chu ala chi lo ti na khan ke uthu tai la tho me le lo mom le me Huxley ya tu na ala na lam hoi tai la he ala na hi tuna kan somang kalau meh oleh tuna hianin
software development lampanga AI kan man dan kha kan han tilang don ania thil a zong zong chu kan tilang man don lowa huna tam lowa chu bang chuanin a bultan ve tur ta na han man me thei turang chi te kha kan soi kai pa anga tuna hian Visual Studio Code kan tia hemi kan software zia na a editor aning chu a code kan type na bera kha ta helai hianin kan tilanga tuna kan mu hi nia application pakhat basic deuh mai point of sale bultan na tur kha kalo ti china tuna hian a source code kan mu hela hian he availama hianin chon helama hian dinglama hianin copilot kan tia hi Visual Studio Code ina integration thada umaya anaya nia hemi chunga hian copilot khati hian kan mang theya ki AI agent pakhat ania chuan kan source code hi tuna hian a mu thei veka helaya kan zia ho hi chuan hela hianin han entai la hi add context hi omatuna han kan zoom nai dewa kan mu theinan lo in lo mu thiam lo pal takin helai a chat window tho khala nia ta hanin a text kan source code a helaya hena oma chon helama hian kan file sang kha omani helain add context hi oma heta hianin kan du chuanin han click taila hei thil chi sang instruction te engamoni file kan la add du te kha kan chat AI chat ina azuk access thei tur kha helai hian azuk pek bel theya atlang puin a file helaya om hi access sela kan duwa a access thei sa to a chuan he ta hen kan scroll thadeu do nga vendor ti hi oma helai kan soi fialo nga tuna kan ka framework mana hi Laravel filament ania hi mani deuh lokan framework release tharania Laravel chunga framework kan siam le nia hemi vendor chunga hian khang framework ina library a software zuman non thei ho chil ti sang aron ken tela khata khiana oma hemi hi access thei chuanin he framework ina ati thei zong kha copilot hian alo hresa ta ni chumi mang chuanin kan software code kan zia dona khanin minon pui thei don ta tlemin kan zoom out le dewanga he filament hi framework man all sam deuh mai nia man nuam deuh mai entirnan hela hen hei resource ti hi kan neya he POS hi ka siam tran chin mai me geng ma thui takha kala siam man lawa mang tu tur user tu nge login thei don tiang chi te khating manage na tur kha user resource kan ti thinia supplier kan dora tu nge minon supply tu tur khoi train nge bungro kan lak ti te kan chin chiana tur kha supplier khi ne teng khanin resource sang ki kan siam ta a khi tiang deuh la khianin hela hen AI hi kan siam tir dona tunami pokhi AI ka generate tir vek ania nimina khan tlem ma zong halo khoi thui vak man lawa hela hian hei kan huang hian chat window oma chuan he resource kan ti hi soyang khanin ki manufacturer te product te sales record te omsa towa hela hian enge kan du bel resource azir khan hela hian instruction kan pechin dona tuna hianin khi kan application a khianin dora kan man tur khania notification akhat to ka minon thon thin tur mo kan customer te thon thin tur ten kan du mai thei ta ni chu kan siam tir chinanga create resource ta hanin tlemin kan instruction te ka hi ti specific ve deuh khanga ya helain kan comment log du chu achina khan AI hian min replace sang em ti te kha zo na te kha om pa dewa kan line sang khanin ke mani line a po hianin min replace tur hi chuanin hun nala ngai deuh don hian ka hria ka mu dan chuanin achan chu helaya kan prompt kan instruction tek tur hi enge ni hriat ve deuh hlek lo chuanin tuna kan man anga tak phi chuan man a har deuh donin karinga he kan mu kan tilang chinang filament kan ti ki chu a framework khania filament resource helaya kan mu ang hi siam tur khan kan du don ani for notifications to be sent to customers on a regular basis regarding discounts, etc. The resource name can be notification resource. The kan ti specific paule khan aron ti thado na kia specific do pokena je te ki mi china hen du tok chin taila ti chuan tlemin ka soi advance lek me thema ro chu na kina atang kan lut le do na helai hi kan man dan tak tak kha kan han tilang ma sadu ni minol pui tan chon hriat thiam lo tur lai kha om mai theya
amaro chu software ziak thin te le khating field ta om tan kha chuanin a hriat thiam thei ruak ngal don ani ki kan hmuang hianin notification resource aron siama hemi chunga hianin ala zo lo te zo ta helai hen hei kan scroll chawanga lampang ding lam hi lo en ta ula tuna ka instruction pack ka hi hin ni ta a ti chuanin reference ahman na chu helai tuna ka file hon meka kha reference ha te wa manga chuan code base filament resource creation example ti te hi helai vendor chunga hianin a oma chung te chu avala a tiang khanin code kharon generate tan he notification.php file te tin helai hianin create notifications table ti oma database akhan table kan va siam tur te kha migration kan tia database kan table siam tur zong hi helai hian ron in siam thina hemi mang hianin hei kan entir chawnga product pricing siam na tur te product categories table siam na tur te kha helai hian akko ta hian om veka sql kha ran pain direct in kan va ziak to lowa chung te chu ron generate a resource file te tin a management file te ron generate vekta tikhan helai chunga kan lu hianin han entaila a form field tur te ron siama ki a title message te omanga engti khuna nge kan send kan thonang ti te tin customer te po kha group in omsela te te ron suggestion ne ki ti chuan helai hianin thon to ni le ni lo message kha thon ani nge la thon lo ani toggle checkbox ang chi te ron da boka chuan kan message thon to ho li sakha table ron lang chuak turin helai hian ron da boka khatiang khanin a code khi amma khian ka instruction pe ka tang le helaya ka code zia to zong helam pangami en chung khan enge thang ti kha suggestion ron siam ta helai code ron generate chu hi tu na mi khi chu adik fekani amaro chu nakina adik lo na lai de pokan enanga thil danga tunami bi ka khi chonin ka thil instruction pe ka kha specific tha ati tur ka soi chianga aron generate thata ni tuna code khi ke man ziak don taila minute tuna khan kha minute ni potling manglo aron generate kha ziak don taila chon darkar chan ve don hun ka mang karing ati dan chu ka hresa veka amaro chu ka type hun chunga kha hun he ve lu tu gani tin kan type pa khanin entinan helai class ming neu te kan lo by heart vek big lo ta khami ni wang khanin chu tiang chu ka ti duwa tin documentation ate kan va en leya khami chunga kha hun kan pai ve thina ni chu wang chuanin khitia an instruction mumal ta khan pe ka ron generate ken hun tam tak ha kan save thei ngal top mai ni tikhan aron generate ta hianin ka kha athil ron siam kha ka lo keep don nge ka undo don ka lo mang don nge ka mang don lo ti kha ta hen decision kha ka siam ta chuan tikhan keep ka tia he athil generate dang te kha keep ka ti zela tikhan khan khatia ka keep back nu khan a change siam zong kha ka pom ta chuan hela hianin migration run tur ti bel te ma khichu ka soi thui to lawang o filament mang thowa kan siam hi kan en lok anga dang o thil dang de lek khani lai ti hianin hi filament interface khania filament ta hian table la om hi na china table kan hmu khania chuan form kan ti hi ting hi ni ta ki ho zong khi na china kan instruction pack ang khana ron generate thei vek ta ni amaro chu he tunami pokhian en taila generated hore re chu a interface ki munuam tok chi alawa aron in rem ve to pakhami zuk siam rem le zuk fine tune na kha mihring ina kan ti tluk kha om thei lo ni alan dan te po hemi a context ta zirin a input field te khi chu tiang chi ni chuan tlema lian deuh chu tiang chi ni chuan a new line a om se thang ti ne wa kha fine tuning a kha mihring ina kan ti langai thin kha ani ta ni chuan tikhan helam chu ka kalsan anga helaman kan lut lok anga he hi a free lo try ve mai the nia Firebase Studio ania Google product ania an app that helps me plan my day tikhi kalo prototype tir chin ani chu hela hianin Firebase Studio prompt hi oma heta kan type ang kha aron generate ta ni chu het aron siam chu khai ni ta ni engma thil dang input pack bel mi lo aron siam chu chin kha ni ta day planner application kha tikhian aron siam ngal pop thei mai ni amaro chu na china ka soyang thau khan du thu sam lo ne hiron om ngal ta po hianin hey han entaila helaya deadline le estimated duration te pokhi alignment na diklo ta khang ang ne kha kan adjust angai thina chu machine kan tel la ngai na em ania king ang khi a context zirte
khang khan du thu samin UI le UX interface khami rema kha ala ti thailo thina ni chu chuan pakhat le ka lo siam china chu POS thau khania kan hong le chinanga hi po hi prompt pakhat top helai hianin kapea a POS app for sales record, inventory management and accounting tinia point of sale dora kan thil hral record na tur software kha kan generate tirani chu sales record te anianga tin inventory te manage anga tin paisa lu chuak accounting te po manage selati khania tunami khi aron generate chua angai angin ania engma ka khoidang lamlo anita han en taila du thu sam lo na kha chu atam reu lu tu gani hey dora mang don taila helai hen ka product list hi aron da tha treu maya product sing khat nei taila helai hen ka sar chalo nga yanga tinan espresso chuan add to cart ka ti angai ta helai poi ka du thu sam lu tu lo ta nian mang tak tak do ni la new te pakan hong lokang om alan len jok theinan add to cart zu click kher kha ngai ta dora chuanin customer kan nga phei chuan barcode lo scan zunga kan scan lu rualin a code hela hen in add page hela cart khan khating te kha ka du don ta ni khang ne wakha fine tuning le instruction te po pek belila aron siam bel thei thowa chu machine ina kan zu ti khangai chu lai tak chu software engineering a hianin apoi mo ka ti lai tak ania code zu ji ringo thi chu automate tha thei view to amaro chu requirement hriat chian customer experience tool zu hriat puite an problem zu solve puite khami ko ta zu translate le lai kha ati thei lai AI na min pui thei na sat ne mem chu ni tamaro chu customer zu hriat chian customer te problem te zu hriat chian lai kha chu tu na ri chuanin ala how tak lu tu gani kha ke mani vek in customer requirements te a problem te an use case rang te kan translate ta input anga AI kan feed kha chuanin thatak chuan aron siam chok thei don ani amaro chu fine tuning ero kha chu kan lama mo don lu tu kani heta hianin pakhat kan tile chinanga an app for weather forecasting han ti chin taila hi Firebase studio hi mana nuam re khop maya a free china po hian ti thei tam taka oma khatia kan ti khan kan so le dula ya chu suggestion aron petani min kan na thimuang mai theya ti khian ki suggestion aron pe phot ta ni tiang hian ka ti do nem aron ti ta clear sky ti aming te poron phua chon a feature tur hi ron da ta ni helai ta ka hi kan so du lai chu nia kan du chon kan customize theya ta hianin helai a core features tur hi eng angin nge na tho don ti kha mumal taka specific taka kan define na kan zu pe khangai ta ni chulai taka chu AI na min na replace lei theilo na lai tur hi ning ka ria hunala du deuh na lai tur achan chu keimani I o in AI kha customer te zu bia in an har satna te an mamo te zu shefek thei turin input kha direct in ala la thei ri lawa tu na chuan machine kha min lama mo a tin khami an problem kha AI na a hriat thiam tura zu hril fi apo kha kan customer te khan an la thiam kher lo mai thei pokani chulai chu challenge la lai le AI na min la ti sak thei chelo lai khani tikhian a feature tu sang ki in define ki a basic copilaya definition ai chu wang chona app ron generate pokha a basic view ani a style guideline tour design dan tur te pokha a primary color te background accent color ti vel te pokhi ron generate ta kan du angin kan thak theya tin a typography te a font face ti te ron generate ron suggest vek pokta chon a UI structure tur tlang pu ye pokhi ki simple ni sela easily recognizable ni sela ti vel kha aron generate pokta khating angkhan kan du angin kan zu siam dang lam phot theya chumi zo kan save khan na china kan mu ang chi kha aron generate chok ta ne chu helai kan mu ang hi maro chu hilai hianin ala that to ro na kan soi rol khanin khi a skeleton application na ki a ruang arm ron siam ki ka man chun zom thei tla wang khan ka na tam tak kha chu aron ti ol sam ha ringot me ni a base framework a khamin on pe ya chumi chunga chon kan du ang mil khan kan zuk siam dang lam thei to ta ni kha a that na em lai chu nia chuan
pakhat le kan ti le zung zung anga I ChatGPT lama hianin kan man ve dan pakhat le kan soenga paid version ni kamanga hi om ve ve kem ka hello free a project ti hi hemi hi atang kai na em chu project anga kan set hianin instruction hi hela hian kha project chunga a context tu rakha engang instruction nge kan lo pek lok thaya kha avarin tu rakha ta hena omani basic da win kan ti china Laravel filament expert angin non respond la ti chuan web resources sang Laravel filament omna ho kha referanga ti chuan a documentation hi nia filament documentation hi information resources a base atan mangro ti khan instruction kha ka petani chuan khami chunga khanin topic sang kha kan zuk soi pui theita thlai hianin thil pakhat ka ti tir china to ta soi lai chu kan mu ti than cheni kan thathiam vek lo ni point karon soi fia thobanga heta hianin how do I access eloquent model from Laravel resource edit page tinia a technical do leka ngama ro chu ka ti tum chu na chi na kan en filament resource kan ti kha internet user te product te ka resource kan ti kha lo ni ta khang ho a file chunga khanin a database kan va connect theina tur model kan tia chumi chu engtin nge access theyang ti kha ka va zo ta ni chu helai hianin aron pe ya pakhat ma hi helai mi a work lo ni amaro chu khi athil ron ji atang hianin hetiang ang deuh hianin model hi access theini ti kha idea min pe ya chumi mang chuanin a code heta a library source te kha ka va cheka tin mundang online resource te ka va en ka chiar zawa ti khan direction chu min pe ni khami tan kha chona trangkai viewa amaro chu tai helaya ron pek chu ang hi copy to pila va paste to pila a work don lo chiang hal ta ni chu khatiang ani wang khanin chi na han pu huxley po han so ya a subject expert kha ni ve tel ngai na lai hi chu ala tam khop mai nuance lai big te anga te phe chuanin anna sale zola ni thil general deuh basic deuh han generate popat na ni chon a thal tu kama ro chu specific problems specific solution specific use case han implement je don hian engane machine kha ala tool na lai kha tam khop mai chu ti lai vekero chon heyan enila hemi pakhat tuna ka ti le thungai chon a simple tu kai chu kan page a title set na tur ringot ania hetai chon aron ti tik le chat thungani ti hena ron tia atik thlap ki aron generate tik le thlap thung achan chu khi thila khi direct in documentation a oma tin a library framework khami china vendor ti chunga kan ena khanin example a om boka chu wangchon aron muzung zung mai ni ti khan khangkha olsam dewa min pui theina lai kha chu ani tho ani chu keima ni na version chu ngai lo le documentation te ba chia result ngai lo khan kamamo ang instruction ka petopa alo code nga zel theila ya kha atang kai lu tuk ta ni ti chuan kha atlang puya kan so thei chu nia sian khanin a neu detail neu kan soi chuanin a boring don lu tuka general da lakin kim chang lo deuin kan soya zona te om chon kan soi chun zo manga ka du tok me ang te khan ka lo me lo mom hle me ngai nom le me ni china huxley ron soi nen pokhain zul zui hle me subject matter expertise kan tiang kan zirlai kan thiam te kan field kan kalna te hi zirzom zel tur thiam zel tur expert kan la poi mo zel lona amai ro chu kan na te ti ol samanga tin idea min pe doni huxley pon investment ideas min pe atia tu na pokhan kha point of sale software te hi thil online mi alawa ngai to tur hi tama skill list te khang tiang inventory system te tin a payment ne khang tiang vela te pokhan ngai to na thui takhan min ron ko mu theya firebase hi kalola melsi lutuk lo ke ma hian google lampang hi kha ka try don chiang mai ti kha kalo chin sia he ge po kalo kal le a ming hi chu ka reforma se chu tiang takin kalo la hong lo chu ke ma po ka hlong ha le me mani le mi dang te tang khan zo na mem kan lo bel ve zo nga puma fela so yan daw khanin a ngai no wang ran vio me
chu baka Huxley te alan tapon aron soyang da khanin mishing hi chu min la luwa lan don lo ti hi chu ala chiang hian ka sia AI hian tuna filament de ti nga terminology a subject expert ina an han feed an han pe ka AI a han zitir le chong financial lampon ni se creative lampon ni se software lampon ni se khami kha shit ve se la ngai ba ka adik lo lai khami han port chua thiam kha chu mishing tho kha ni me ta strategy lampa hian in Gemini lampang de ang kala khami an deep research te tuna ko GPT jon ron om thar ve cheta hi afia omem ke po shlo pe khi ka manga wang hian in deep research hi nang ni inte khin chin to em Gemini te englo le GPT te an deep research lampang te enge ain thawem achan chu copilot lampang po englo hian in copilot hi chu software englo vel lama hian in changkai ti ka lo shem em ta bigina alo thabik le zwal ti nai ka ta thil dang hian in han compare chinem nang man ni hian enge in ngai dan thiếu nè compare nó sắp tới tục nó cho cái này lúc tục lo mà rồi cho cần man đà na chuan tu na ChatGPT na china karon ti la nang khan Gemini cho cần manga deep research aron nu hian ma ain a context ta hianin arin tlakin ka ria entinan filament khak kan example kan lo shota na china khan framework pakhat khani meya resource khi ala tam lu tuk lo wa chan chu kum ni vel porang chau hi la oma ma ala rai lo tu ka framework hi amaro chu a context kan vaset di chon deep research kha chuanin khami chunga kha chuan a ti tha thei khoping ka ria Gemini le ChatGPT a pokhan ni thowa tuna kan mu Firebase Studio pokha Gemini base thoni ta ka try to howa chuanin hemi app generate na angchi howa hian Firebase Studio kha arin tak khoping ka ria amaro chu copilot hi app generate tir pop na ain engtinga kan tiang khami narrow context howa khan tinan china por resource kan han generate tir je wa khatinga tan khan athale lu tuk thunga kan ma modan tak ponia achan chu thil application he apum puya generate tok hi chu claimin a magic like a amaro chu china weather app han tiang mai hobby app turang chi han siam te ka chu it's possible ma se hemi ERP solution ang chi MIS ang chi te thil lian tham generate hi chu chu a thei mai ka ring ri lawa khatiang angatan khanin kan du ang module kan du ang section khatiang use case implementation a khanin le debugging a tena chalu tukta khatiang khan tangkai deuh chuan kan mang copilot kha mase ChatGPT te kha le Gemini poni thowa general de wa thil wa zo nan kana thale lu tuk thung ta ni entinan khoya moni bakalo oma log file I bakal aroin report ta error te kha error message kha atun ma chuanin Google kan zong ma sabera ani lo chuan stack overflow kan zong ta khami ai khan ChatGPT mo Gemini ava page stop khanin answer on text cho kha atangkai zo kan chu Google a chuanin answer on text cho hi achungla ma hian tuna chuan hei AI result hiron da to atlaimina zia tewa ma ka chuanin search result ta tangin khoi hi nge rin tlak ti kha kan zon le nga ya lai be bor kha nia izo na phena han sei bel de kan chu athal tu shet bel kha tha teng kha an ming kha an ming kha pu zo leng ri copilot ta manatan toy de ta na tha I englo kan sei lokonga Huxley kha karong kong che project le deep research kha free version han om lo ve paid version hi dollar from ni la niam ani thina ka enge thil han to em poni lawa pe khok man to pui to kan buna chu wangin tin info tro ma engten wa hai man trom the to ponia tuna ato patana kan khekal robot lama lu te robot hi ama ponon lang to soi ngai nom the khok ma hai ke po ka lo ngak thel to khok ma ya tuna robot ai lo so mong ole chi bai go la ne china khan alana soi khak pu alana kha ka pom dau chu mi dang pon kan soi to thawa mishing he chu min la replace mai lawang ti kha chu ka ngai dan nget ve do ni ria abik takin entiran tu na
rin moi hi lo ni ta se ani kha figma lampang ani ta I code to mi website chu han siam ro ti tai la generate chu tir top ma se na kina zona deploy te ngai nga deploy huna khoi lai mo te kharon error kharon om le do na tia te khan a developer pa ngai a skill nei bok machine kha an zuk poi mo le don in ka ria chunga te chuan a machine en rol na tur chu ala tam jok thau thau ka ti chuan zanin hi kai academic lampang karon ti don thunga kan mi go hi teacher te ta na kai achang hian teaching te ka pe ve thina zirti lampanga tianga te hian alo poimo don riawin ka ria hei karon ti ma sa deu ngai teacher te an man ve ngal thai nin ka ria a phena tak chuan kami prom engineering malama kan soi thin kha I teacher te ta na tools man tur expert khan an siam big khan ingal maya I hemi kan mi go hi kan academy shim shim bi an ti tha ka te I hemi non profit organization an ni na hian an product te class grade sang tan math te science te kha và zir tur athlon khan oma khan academy ti khain sar chuan alo om do lang a that big da reu pai chu I nge graphics visual learning kha atel hloma phang kan an product ki thathai ka tia chuan akan mi go khi chu AI tutor lampang teaching assistant te poninga teacher assistant kami ta nan on siam le khane hei po hi I free na man thaya ma se azir lai tam le anglo tan school anga man don ve lai chuan an website a hian I asan pawa bia kan nga in ka ria an da dan ne azir ti tu tan kha chuan sign up free khan ti top thai ne chuan teaching assistant ate anakina website a han kan lut chinanga aron lang thai men kring chuan lu khan tian kan mi go ti ka search top pula kan mi go han ti top pula alo lang mayang ta kan lai sign up free in kalanga chuan in Google account nen kan an sign te nga langa chuan hei hi an tools nei zong zong I som ni panga vel lai oma ta hian booklet generator te chang text ti te class newsletter ti te chang text ai chuan ziti tu ni ta text ka hlom khat lian deuh te lo ni thei ta English man te po lo nge a level kha lo sang thei ni khatianga te po khan a text te kai I trend sang thei nga khatiang ti nan te kana man thei a chang text ti te chuan newsletter class newsletter han siam na zok te po ka man te clear direction te po enge mani event te nei don ta khatianga khan azuk man thei boka chuan chi sang om thla lesson planner ti te rubric generator ti te smart goal writer ti te zanin big azun temte ti mela kai enve tok to kami clear direction te po enge mo event kha in lo bot sai sak thai ta tian han ti hian a grade hi ron da zela khang a grade ta zir khan aron prom chu tu te po kha a difficulty level te po kha dang ve thaya entiran niam lam tan ti ka chuan a English te po simple anga tiang khan an set ve tlapani chuan a content trim te po class 10 content le class 4 content te ka chuin ai nang thei don lo ta tiang khan entiran class 10 tan ti kan engemo til activity te bo sei te ta khatianga khan a instruction te han generate tir zung nang khan athatan entiran ta hian engemo project te lo siam tir thei ta project a hian banner project ti te thei ta on the topic of safe art safe art te kalonita se tian engeng monica instructor tu omang ka student tan khan alo siam sak ngal thei ti na ne chuan helai hian du chuan helai text te po hi enge regenerate tir le thei ta I modify tir le thei ta chuan hemi that big na reu chu ani na taka chuan cha GPT in thil tam tak teacher fing deuh le text savi te tan kha chuan zukhar ani mi chong lawa ti GPT am generate tira heta Microsoft Word vela edit le khane me ase hemi platform tha ka ti na chu edit thai pia lama eta print thaya export in document kha support le vek buka
tiang hian hei tuna po hemi big activity te kalau ti tirta chuan a thil danga te khan learning objective te po ka generate tir theita I class a topic ida azir khan grade ta te hian class 7 te launi ta se a topic a khan inge class 7 an zir thin chu ka hre chia lo ta organisms te pon lo zir mai theita organisms spell te kan thengin tian learning objective generate nan te po khan direct deuhin azuk mang thei do na chuan tools tanga hian favorite hi chu mania select khania tlai hian entiran thadeu deu chu lesson plan po thada quiz te po zirtir tu boy deu te po lom theita thil danga lawin mang deu te I ke question ka se tangai lom le han tiang chia te po khan I zuk ti zoi ti nan te po khan tam hetian topic te kha zuk ti maila a grade ta zir khan zuk zong theita ni entiran motion te ka motion class 9 ani ta class 9 level mo chuan option A B C D ten number question exam a maximum hi 20 tlenga data I 5 fail te generate tir taila chuan ti hian aron generate sap ngal thei veka achang chong question te po I thlak tir tenga I helai anmani right click ken hemi prompt kha thlak theya chuan hetai hian chatbot than painan nei vele boka chuan ka chiara chuan an backend an GPT a language model a hian GPT-4 an mang thawa heta cha GPT kan man ten en pokhan a fin dan kha ai nang vek tawni hemi AI tutor teaching assistant tan khan an modify an prompt le an fine tuning vele chong ti kan ita beng var thak le pop le mai I han thoi ho le tai le ta khan kha akal me the dan pu kan sia khan academy chu kan sia nga sal khan te an lar pui le I non profit an nia chuan khan mi go khazir ti tu to phot chon lo hang la zir ti tu lo pon man na tur om nual in gria kha tin zir ti tu ti po khan huam zau vi in gringa ta professor tanga Sunday school zir ti tu theng khan man na tur om in gria tin ni chena aron robot hin ron thang thale gria chan chu mani deu kan soi I hemi LLM model ho hi tu na henain loi loya ni ve ve krangai lo siam sa hi fine tune thai ni te kha khan academy ho ina thang tiangan fine tune sa le all sam taka classify an lo ming an lo po man na turan lo siam thap kha man mai thein alo omta lo mum le mele robot zo na zo du kan mem soi bel du mo ki mani hi education nai na ombe chugan nia idea binon pekop me kha ke ni pona khatiang lampang kha kan lo ngei ben ruk deuh thonia hei tuna po kan English course kan launch don tranta chuan hemi platform a kan platform a hen chu kan be tran don ta hemi tan hian idea minon pekop me kha a thakop me kalo seng lu chara keman tan po I khami khan antinan khan hian in finance lampang hi an nei thowin ka hria chualo chuan ma se an aggressive lowin ka hria an khan academy lampang he chu kalo hmu dan ni ma se no panga point lu don tela mizo tong te pon antinan ti don tela mizo language hi a implement thei man ma ni hian an implement I ringem ti deuh teng klai vela han I ring em tia chuan ka ring lawa an implement chu ma se hetiang deuh ero hi chu ke mizo te chuan kan siam ve thei thawin ka ring mizo language model tha kan nei khuna lu sei AI tech in ni boka nang ma ni ania ron sei chen tu ni englo thil pakhat chu aron pholang le kati bok chu eizon na le hemi tech startup du tan po hemi software developer te lo ni lo pon ati the ziaron pholang cheng ka sia khami tak khari antenna UI le UX and wireframe and kim UI UX ka
anti cha ka ti ke chu I tuna iron show khan academy ho ka I enge thil har salo thil intuitive taka ti me thin ita a back na chuanin ChatGPT API mun kha an poti ti ta tro khami khan me ta tu ban chuanin azon na le hemi enge startup te en lo vel te hi kan in ti mu ve wal to ta azon lampanga mizoram lampanga te po idea apek the chau garing khami education lam ringot lo apo thil dang dang apo khatianga thil lo om sa na china puma filaron so yan do khanin zia ve khera ngai lo LLM ma ni develop ve khera ngai lo amo nge kan lo thiam lo poni the ama aro chu khami thil om sa ho rem khom thiam a piang khan a front end le UI UX te a skin ani me du tro a cover tu ang kha thiama an ma ni an stack thiam chuanin azon na avan tling don te lulem ti kha karil ruaron lang khami tang thot khanin avan try am tu na mi khan ye hi technology chu kum dam takan lo sai ve to horizontal kan tia khoya po thok thei ang hi technology nei tu hen ron siama chuan a use case big a man na big hi a vertical angin tu te mo man tur ha lo chok thina AI po hi alani don chianga LLM model te hi chu nakina chuan community ani anga amara chu amang thiam a man na tu hria use case hria kha nakina sumdona na mang tur chu netin zone na sai kha atak takhinga mo he San Francisco vela AI startup ho hi han TITI puila 90% vel hi GPT rapper kan ti ang si GPT chu ngalo in puang ve hin nia chu wangin ka mizo de pang kan ti thei ve tho ni ti kha tha le me robot pakhat kalau zo du bei mai chu mi kan academy shim mai hi tun ma tang kan ke po kalau entry na ga interest khop mai an thil ti dan ni Mizoram an system hi introduce don taila an mani NGO nente sarkar hi tang du nin tinan lusai tek po kan lo nei ta tin eta university lama po NLP lampang khoi kan lo am chau ta kami na china mizo tungin kan ti theilo nem ti la ya kha ti don taila eng tiangin nge malak tu niang ti idea mo malak to da ne moi lo ne an nei chia lem lawa ma se I hemi an website eng lawa hian hei district wise a hemi hi adopt tu dan chuan ti hian ziaka king tiang vela khi chuan a thei ani karinga an ma ni technology shim khat han thlak sak dor emo I mizo tonga handa emo kha chu ka hrelo le kat tiang lama chuan se a man do shim chuan sarkar angin a district kang te po khan adopt thei ani me itinan syllabus le course ang chi te po kha in course kami base dewa an troi her khangai ve mai thei ta level kha ka ma ni hian ma lo la thang ta nga nang ni pon lo tum thau la ta kan tum ve ve kan committee fine lak ve ve ngai amara chu kalorin ve me chu Khan Academy hi K to 12 kan ti hemi kindergarten to class 12 specialize in ya tuna course inge lesson plan te le inge jina kan sai clear directions kan ti vel zong an train na kha an mani courseware ni sa khan email Mizoram board course vel kan train mo CBSE vel kan train tu anga email kalau ti me mar chu ti thui don to ka robot kha ka adang min hu turin kan solve to me don mitro Ola chuan nia amasa tuna panina hei overleaf hi kan tlam soi bel kan dua tia PhD research tuna research scholar te kan nia paper kan zia don te kan kan wat thiam lem lo ni ai format te lo nei vek ta ka tia kan heng te kan tong chota ma se overleaf chu chumi ma dai om to thau ne AI ka zuk mang tang kai na zok ka zanina tanian se aludon rewin ka sia hau deuh ni si tangkai deuh ka ani ve theina lai khom tlata overleaf chu hemi cloud based platform ani ta kan latex document te kan ve edit theita chuan real time collaboration ti ten bo kami pani free version ai pani in ai kan collaborate theya Google Docs kan edit ang khan chuan kan
edit sa latex ka ti kan compile ngal zel thaya pdf version in a view zel thai pokani chuan version control te pawma chuan latex a pawhan chi rang rang angkha ka tiang kha che a support boka I chuan bibliography ti vel te poka a document te poka man thaya chuan setup ka ngai shan lo he online angkha ni maya tools ba man thai nga lam che ka ta hian ka mu tira tangin ka man tira train ti mai tiang ka mang zui tang har ngara hemi latex tran pa software download ta document edit phai chu kai pon ka tingai lo shim chima at command eng mon ni te nei ve ta I a bikin zilai research te tia leka bu te zia demo paper zia tu te tan phai chuan atangkai ka tia a free version poima nia research paper zia nan lek chuan a tok lu tu ka pe te mem poi ngai lo kan lut deuh tok mai nga hei ti hian overleaf ti khan enula an zong le search tok pula lo langa chi chuan google account khan in login thei boka chuan tian hei template chang research paper te chu template chang te po article te po ninga journal te po khatianga khan an style khan nei ve ta apa style ti te kha manga IEEE ti te po manga SCM ti te khatianga zir khan format khan nei ve thin ta tlayan template ko sa ve kan nei a du chuan hei CV te po a siam thai ni an ma ni hian template an nei sa CV te po siam thaya ta presentation thleng pona thei ni thesis zia nan ten chuan entiran kalau ziak du ta ka zia tum ka SCM paper type te lo ni ta se ka search mai nga a document ka tian hai of aronda chi sang sang te poi om thina then ni chu conference te then chu journal big te om ta ma engpon se hi kan mang chin nga masa official link te pokai format tian an format chu ki tian khena lang mai a pdf kan en chuan tian one column manita one column in paper hi kalta ta authors vel ten ron obanga chuan ka hemi kam han zui do chuan open as template ha yang kalut ta ya heta hian paper a san pa hetlam hi a code lampang ani lampang hi a pdf compile lampang ani ve thunga cut screen hi te de leka chang kaman kema kaman ni chuan a single view in kamang tlai kan mang tlang pui thin atian ka switch mai thin atian ta hian hei hi a code a latex code khan ta ni king tiang ki overleaf te mang loila latex a chuan edit la code te ki tian eng tin amani ka zia ve thu ka ngai don ta tuna hei a ronda sa sample te na ya author te ki remove then mai nga idu lo na chun instruction paper kha na inei fel to sa inei anga lo ngai tai la a document kha tian kan zu replace to mai do ni hetang en plain visual editor polom le zela ta hian a content big hi a user friendly le zola se code editor tang po en thlang ne no hian share thar lu tu ko om lawa chuan kan man tang kai zual na chu hetla a template ta po hian anda tho chu karinga table te hei nei thin ta ni table te phai chuan command than deuh ten lo nei nga figure ta du te pon khatianga khan keima ka mandan experience a chuan ka research a thil result te kalau nei ta tiang khan research nge result te table in ka da du ta kalau thelo ta ni kan ChatGPT vela te kava ti tir mai thina tian kan ti mai ga tian generate fake research result with table use latex overlay format SCM format a table tak te ka chui column dai da na zir te po khan a chiam ti le thenga ka chu kan a code ka copy ta ni tlai ka table da du na lai section khoi mon na we kan generate information hemi section we ni chuan ti kan
tuna kada antina introduction template overview no yan lo da tu tai lo tian ka latex code ka nakina zon table tak tak ka chu yang lo I data tak tak ka chu bang don thawa che example antina ten ni boka hay tian hay kat ti lem tir kha ni ta fake karon eng lo ta I heta kan ti do na san chu table te kai ziak don la ki a code ki eng moni ki angai ve tau ki kang tia kan AI cha GPT ka ol sam lein kan va generate tir mai a data na yang in tiran 3 row 4 column in siam ro ti te a then chu heading ka alignment center in ti la te po ti tir thai nga tiang kha chu mani du dan kan a chik soi kwal tir thai ni ai ki research paper zianan kamang tangkai le zuala khatiang figure zuk da nan te kan chuan kha paper b ka chuan lo ni ta se I chuan adang le chuan heta CV te poka azia tir thei ka ti ka helai hian CV lem ka nei ta fake resume ka tia lal lian moya ka tia chuan hemi date of birth ki ti po kana thatok thawa hai poi chatbot vela ka generate tir tau a fake in ka siam tir ani chuan ma se khi aya eng lo du chuan tlema eng formal de lekamo ang chi en tu ta na en duam le zual tur te khai lo ti du ta ka latex a kan overlay fa kana wat ti vek ta ya ki ti thei dan tur chu en tinan hei hi upload mai nga hemi document a fake document resume hi du chuan chatbot a point ni prom ngal vek thai information education na zong khai copy paste vek ta ya latex format ka ti tu khan ishil mai nga tira heta hian convert this resume document into latex overlay format a prompt ke chu ki lo te po ki om thai nga a dik per po ChatGPT hian a ron ti chuak thaim ka thelawa han len chin po tang heta po kan ron en tir tel ngal te chu hei PDF te extract na te an kan AI that to zia te mo information extraction na te an zukman zung mai ni kang tiang kan document lui deuh to te po zuk extract nan an tang kai te tiang copy le to panga heta hian project hian blank ka bang mai nga heta chon fake resume chuan hei om sa ni hei tlama hian tian ron compile document tlem te se hi ka replace vek nga GPT min pe kan kan tian kan compile chinanga ron chuak dik nge dik lo then ai chon error te om ve thin to hei tian thadeu kan aron chuak ta ni etlai hei poi ne me om lo hi te kian ma mi ai thlot te ka chon aron lang dal le zola resume siam ka dua class ve deuh han ti te po kan ti kan ba emi overlay fa hian GPT te nen tang kop khan I mang thai ni design te thlang du chon hei tlai hian classic design te oma design thang oma khang te po kha chu ti chuan ti jok ro ti te po kha design bi ki zuk hret ka chuan ati tir thei ve kani alo bom le mai latex lampang shim kan mang tam lo mi mir hian amaro chu heta advanced research mathematical equation turul tuk Microsoft Word type thei reng lo te tin format harlu tuk te tin hei mathematical typesetting kan ti tak formula rem khom te tin research hei robot te ho zon mang na sanga citation le bibliography han connect khom vel nan tak hian hei Microsoft Word kan ti te le tiang typeset software panga hi atlak lo ni ani taka chuan Bible te po hi ka hriat chuan lo chuan latex manga typesetting siam ani thina chan chu in connect
nếu mà vangin tin kalau over thì nem em semua na cái hiện tại kalau sinh sự solfa chut na hiện thật đó hiện cái sẽ khom mấy à nên tin tôi mà cái là vợ solfa hi Microsoft ta kan chut tum la har tum hana kan tum to kan lo cham ka in nếu hi tama tin tlema in soi deuh khanin a in rem dik lo zela latex mang hen lo ti tai la ti kha kar lo ma na hen om to karon khachok le zok mai le lo mom hle me robota e khan tiang ang e miron mu kha researcher tan chuan man nge nge tur te ponin ga riatin mathematics science physics khang tiang ang zero tan economics support tang kai to economics equation hi bon ra ve de nia le ni radio hlik to atop kharnan minute khatvel te tin so le te ang ala na kha kan ko ma saber te ang le kalau me pak ni khat le kan bel le tu chu mania na kan lathara chu ta chuan software engineer tur kan la ka khanin assignment kan pe ya hemi assignment hi kar khachungin khoyenga chuan chu mi inron submit based chuanin shortlisting kan tianga ti chuan interview te kan neng kan tia pakhat hi aron pe thakop maya output ka hi chu avan lomom veo kan tia kan interview ta akot kan zo khan a soi thei tare le lo a tho dan te chunga mi te kha chuan kan soi kan zot ta ama pokha a frank thawa anua chuan ai manga siam ta khalo nia khá tiếng hana lo om thei don khop mai ti khang min ngai tu ti ra a chung tho dan she mi alowa siam kha ke ni chuan a feel ta om tak tak kan nia kha tang kai na lai om tho na chung kan risk kha sang tu ni a chunga tho dan she mi alowa software kan deliver chuan in after sales service te bang support zong an problem kan ni na sadon tu ba kha kan soi du na chan chu ai kan man hianin khalai bora kha kan line thang sang khan apply thein ka ria kan lo generate tir mon i point a om zia the thiam tura ke mani jon kan zir tho tho hi van tool ve ka tia a subject ka kan riat tho hi ngai chumi shelowa kan ti ai wa ti tur engma ti lowa ka thu mai pa ka va generate tir top khanin a tangkai lo ni ti la ya kha ka point pakhat na chon ni ta sela chon pahni na chonin hemi kan line book ka soi le tai la IT system ho shum shum ai chuanin thil chi sang sang in thung khom kha tam na tu ka tun lai phei chon cloud deployment kan ti de effect to offline na ti kha mang to lo tan software kha chu ron generate thei chin polo nei ma sela tuna la boi tha ka de chu devops le sysops lai hi ni scalable system design tak tak tur chuan khang domain sang expert khan ni ngai ta ni khap tiang zong tur tang han AI hi one size fits all kha chula di thei chi loving ka ria chu kan on bel ve to system design hemi system level thinking a hi nei na saila big takin ke mani line om hoin AI na min la replace thei me lo na tu lampang site ning ka hadawa kami a system design scalable architecture kan ti te in business level understanding business requirement understanding nei software engineer khan ni apoi mo tel bok ta khating ne wa khan invest tamila nilowa coder ringot kan ni chuanin trong company dem kan nei chu typist programmer kan tia kan duang soila lo type top sela achuak ve tho khatiang ang level a kha chun AI kha ba mangjo ki la ke mani chu ni lowi la khatiang kha chu ti kha kan sei bel ve ni chu avan try em tu na mi kha ngun tu lo ngai thang avan poi mo he technical line ate plan kan tam zelanga machine thuak man ngai na chi architecting te tin API call ka thil kal ni to wangin hetia system ngai to khom thiam te ngai poi mo tin customer te business se thiam engineer ngi ni se thiam lo se thiam chin kha AI replace thei me lo ni don ni ti kha la na ka khangun takin kan lo ngai to zi don ni hetlam kal ten le John som veleang karon sai photo angin mizoti kan lo van thiam em kan ti ta ma pong kan soya zani na po kan soya a khom hian ke ma ni ho hi thil mizo ang chi pon India ram hong thei tur hian thil hi kan siam thei don ti hi ka hra chianga hi tran rol te ponga ya tin ron zir chuak mek te te ho te poi hian in interest lana sa se ka tia tang rualila in fui khomila engtiga mo exposure de kan nei thei chuanin in puizel theila khami kha ni mei se kan soi tu chu khai khom tur tama soi tur tama kha
zanin ta ko sai the chu ni be ro se I trăng roll zelangu tin exposure te in petlangu ti kha kan thupui ni zel ro se cho na te lom khop mai robot kha thun nuเนี่ยอันโลกคลักทินจะนี่นัดทูซีกันเรื่องพอเตียนมีดังแต่รอนเซอร์กันเราเชียดเบลพาเชียดเบลจักแต่พอเอาคำมีผู้เจ้าดินแต่รอนตีคอมฟี่ยูไอเตแต่ไปก็จูเราเอ็นซุยเวตันแต่พอนัดทายกันเชียเตียนกันติดซาตามีเจ้าวังจงแต่พอนฟุยนาทูแต่พอนี่งาเซกันมันหมกง่ายก็เดียอารมณ์ช่างจักเราปุยจะมีเจ้าจะไล่แต่MIT แค่เราแต่พอมันเทียมเวงาจุงเซลไปอัตราก็เดียเราผมเลยไม่เลยจอดินปุยเลยรินมวยค่ะรัวลินกงอ๋อตัวเต็งกันติงโอเคเคกันเราไงปุยหมดจุดนี้นักการหุ่นมันเรื่องว่าตาปกันค่ะinformation ตามตะการุนรู้ตาviewers ตันเตบิกที่เร่งจูอัชจงเลยอัชจงเห็นมันเทเวกะจันนี่นักการที่สวยจงอัตปกันเกมบ้านนี้เป็นปุยจงอินเองกิมกันตุ่มจุนี่ตามาเสกมีก็มังตูขันมันดานาขันอัชลำเลยอัชลำปังจงข้าอนเวทีตาจุมีตักจวนทัดเชียดผ่านนั่นเตเกมบ้านนี้อินอัพสกิลนั่นตัวดังตัวรังจงเตะกันไงตัวนักการเสร็จก็จวนมีคำพัฒนานนี่แล้วว่าจูวางจวนAI ฮิจู tools อังอินไงล่ะ software ลำปังข่อยตันโป software ลำปังบินปุยตัวเลยขจิรลำปังโปเลยขักันเลยขจิรไอมินจิรสักตัวนี่ละวินกันเลยขจิรที่อุลซัมตัวที่พูดตัวขัดยังอังซงขันมังเทละนักกินเจละอะไร improve ชาวเจลตัวนั้นจู่ๆกันมันดานะจิรขันเกมมันดีปกัน improve ตัวนั้นจู่ๆกังไงปอยมากันรันสวยเวสวยนี่art ลำปังเป็นก็รันสวยนะart ลำปังdesign sasan eglo zoram bi ga yen art bi ki ku te kan ni beta to ni adin AI translate ki site ni kan on ben chu ma se ke ma ga da to ni chu ka positive me ya kun lo da theng tu ra hian ni achan chu bitin ban pa ka AI om to ta se ga ta khanin AI na ron chop chu more pha din ta di kan chu na din halak ki lo sim ta ya hong ta khanin enge anik sa khanin itu ka sam lo wa chonin i tha du ta ma se khami art ke hoi technical skills in lo bang khanin enge angle thak ta tu parts I do te in end point of view of thing kan lo thak du ta ma se khami a technical knowledge nei lo khanin khami khanin it enge spark ron siamanga interest aron siama khami lampang zero to khanin em ma chonin enge interest tam so pe ron siam kading ya internet art lampang thawa po internet Twitter te ken saka creative coding ten ta visuals maksak tak tom do te hi an siam thin ta khanin AI mang khan an siam thei no ta ni tu ko an ma se thei chonin ta khanin an siam anga an du anga tak an siam thei lo ba khanin khat te khanin pod zir tu khanin a push thei so ta mi ba khanin baby ma chonin nge ka positive overที่ถ้าเราใช้ไปดูสุดไอ้นุ่มเลยไหมมันนี้มาสอนนั้นมันตัวนี้อ่ะทีนเราตัวpositive แต่ว่าเทียบตัวที่ขาริมารันใส่เลยอ่ะทะเลไม่จริงแต่ค่ะนักกินอ่ะกุมสอมอันนี้มันกันเทียบเลยนะว่าเราที่แกกันตีตัวเต็นยังไงเสียเลยฮักส์ลีอ่ะอ๋อ tech person เราเบตบเนี่ยก็เราเตลเวให้มักกะเตียtech background กันเนี่ยเราว่า finance background ตบกันเนี่ยจู่ๆอันนี้เดี๋ยวเนี่ยมาเสกจู่ที่จงเห็นกันที่เราให้มี AI ที่อันนี้มังเทียมตัวน่ารินมวยสวยเดียวกันมังเทียมอาเซียมมังตู้อาเซียมเนี่ยมังอ่ะ financial scam ที่อัตมผาไทยโดนที่ number one อันนี้เป็นไทยบอกตาตัวน่ะพอเห็นพอสมเด็จวินตัวนักการเงินสวยจงมีจุดฟันเตบอกว่าอะไรจุงที่กันจริงหินเนี่ยอันนนติเล่งาลโดนตันที่ส่วนถ้าเทียมมังสีเราก็ส่วนนี้ที่กันอันเราจงเลยไม่โดนแต่ข้าเตียงข้าทิลเชงเทียเนี่ยเชงฟูตาจู่ๆเงี้ยกับ awareness ที่ไม่ยัง awareness กันมาโมเซีย
niin ka sia financial perspective chan chu sum an ta a how ta khop me hi a sensitive box sia chu cái ni pona education kan pek na chan antenan hausak na le chu tiang vel ai ma chon in bum na laka tanga an lo him thei na tur to po knowledge an nei chon atto viau nin ka sia chu tiang vel chuan in clear na ka nei data baka mitin hian kan ma mo chu sum le pai chu wang chuan in khami zona hanen hei hi I aluan khom na pakhat nin ka sia chu mi chu ke ni pona mission de rewa kan nei nipa ani chan chu kan la thiam lo khop mai mi zo te hi ron ma se in down the line a chuan kan ron har don chiang lu tuk ti hi kan vision ve chan chu education le AI hian in min support na tura backbone pakhat ani don ti hi ka chiang bok ani ke ma chuan chu kan ka clear na le ka future perspective ni chu alo mom hle mai le tu na kan sai kho ma tang khan subject dangala nei tur te poron lang ro ga sia robot an page kan sai kai zup to ethics lampang responsible AI lampang internet te engkim mai automation chem te pon yang su tangkai me mi man swal the a to me vel na na man the mi tha na na man the a khang tian khan AI po hi man swal dan tur tam tak te po ma ra chu kha ni episode ni so zel tur kan subject tu te po lo ni ta se le akharnan tun episode kan ron pholan tum chu tu po ni la eng ang po ti la AI imang chan ang ti hi kan in som na ni AI hi la fam kim lova AI hian mishing amamo ma final product siam tur hian khat yang zong khatu na tang hian ti chin tai la ti khan AI wave kan ti AI phone na sal to hen tel vela ti khan I nam noi ve ngu ni tuna kan ron show lo po thil tam tak kan ti zona AI man tur omani ti ha kan som dua hey internet te tin telephone te technology miron cover ron thak dang lam hlok tam tak oma khang tiang kha chu in som wa ka ngai lo a chan chu min khung lu tu thadau he omani he internet a zon mi hladau mi te kan be the chat ten lar ma sa internet a tin messaging ten lar le a tin ma ni duang ang en theina te ngai thak theina te ti khanin hei a pull factor ka ti maya min potlut tu hi anat e ma wangi internet mangro tia in nor ngai mi lo ni tin phone te po in bia khlat nan te le thil dang hei cell phone te po achang kang ber per mi zoten kan nei zung internet po mang na sa ber per kan hinga la AI ro hi chu khang tianga nuam wa chen tur kha atel velo vain asakal mai ni tin na tho niena ain zol thena wangin man lo thei to mai nia ange thei la huat kha ol samzo ka chu vain atan hi dang ma tun episode karon ti tum per chu AI hian inuna ti nuam lo mai thei amai ro chu atang kaya lo thei lo thilani ti kha ron soya tin kongran in ko mu kan tumania chu tiang tak chon tran la tlangila tin ni chi na jonan asoi kha atlang kom nan tak kan tlang zelanga zanina ron lang te po hi tharuk no ti lela kan soi ngoi te le kan la ti ngoi te point thak to mai thei khang tiang chho khan ya AI hi tin kan mu dan te po dang te mai thei amara su kan ti thei chu in zir ho chowa exposure te impact langa khang tiang tui ho chho khan ni don ni chu tiang tur chuan thir tu te zong mala turin kan in soma ahar pon thiam lo ho chawela kan thiam pon thiam tlang la chu tiang tu chuan ke pen zel turin rol takin pen kan tum don nia le thlir tu te zong in zawai chunga lom tu kan soya tin kan panel te in hun lu tak pe ka wang la in thiam na te in on show wang te tin AI lampanga in ke pen na zong lom tu soi poke episode le kan mule tak don nia leti khan demo mo nom tak en zova TITI beng war tak a bel na kan ngai tha zo ta atlang kom nan tak hil pali han soi tai la pakhat na chuan kan kal na thawa kan zir na thawa kan na tho na thawa AI hian min pui theya tu na hian man mai tur thil a om
chu kan ban phafeka i ban veng ti kha kan thu cha pakhat nani ta se a dot le chuan kan zirna le kan thiam na te kan na tho na te kan field of expertise hi poimo poimo zel dona AI mang thiam chu akal na konga til thiam boka kha ani zerlai thiam in AI mang thiam bi kanga engineer thiam in AI mang thiam bi kanga tu vai kan zerlai te kan ti lai khan thiam ber ni kha tum travela AI mang thiam kan ni chaudon ani tin a pathum na chuan AI hian kan na te kan thil ti te min chu sak don lova min lak sak don lova min lualan don lova AI mang kop thiam ero hi chuanin kan sei to angin AI mang velo te na hi an chu sak arinom ta hle maya tuna te pokhana enin kan ena chu wangin AI mang thiam ni pektum taila a thome tin lau thong lovin positive takin AI hi i thlir zelila AI hi kan ta a nei ve maila thome tin thil thar ania han tui chola thathung vela chon AI expert te poni chove mai theini thang te khan thil thar lu tup kan ban phak si kan zual lu ve pat na turani ti kha achiam hle ni le to pera chon mi zo te nam tlem te kan nia AI lama tui le ke pe ti chu tlem te kan ni le zola kan tran rual ho te rual ta kan pen ho te platform kan impact ho te le ma kan lak ho hi poimo tak zat dona tu tiang ti tur chuan tho ho zel itumang ti in kan panel ten min cha ani in zawain pathian mal som cheu sela episode le kan in hule don nia